Atongoria wa Narok na makiria atongoria othe a Narok ya irathiro na ithuiro magomithanĩtie andu a mbari cia Moitanik na Siria aria makoretwo magiukanirira niguo marie cia thayu. Matura ma Kuraru na Lolgorian nimo makoretwo meheirwo ni mbaara ici cia ki-mbari, mbari ici igiri igiukanirira ni undu wa mihaka. Ateti hamwe na atongoria angĩ matiganĩte gũkũ Narok nĩ makoretwo makiorotwo makĩrĩkana nĩo makĩrĩirie mbaara icio na gũtiga andũ atatu makuĩte ĩndĩ rĩu mathiĩte kuhunjia thayu. Ndio tuweze kufanya maendeleo, ni muhimu tuwe na amani katika kaunti yote. Ndio tunataka jamii zote, kabila zote ambazo zinaishi katika kaunti, jamii zote za Masai zikiwa na clans tofauti tofauti. Tunataka sisi tukiwa viongozi kuona ya kwamba tumehubiri amani, tumelete wananchi pamoja, ndio tuweze kufanya maendeleo. Kama kuna mazozano yoyote, watu wakianza kukosana, kupitana, inalete hasara kubwa sana wakati wakianza kupigana. Gavana Tunai oho oritie andu ethi icigo-ini icio cia Transmara na Kilgoris mahimbirie mawira marĩ na umithio ta ũrĩmi wa ngano na indo ingĩ niguo metheme kũhũthĩrwo nĩ ateti eyendi na mahũthĩre ũkui wa reri ya kĩrĩu ya SGR gũtwara maciaro ma mĩgũnda yao thoko-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Sasa Narok vile tumebarikiwa na rotuba mzuri, sisi tunaongoza kwa bali, tunatoa ngano mingi, tunatoa viazi, tunatoa mahindi, tunatoa mboga ambayo inahitajika Nairobi, Mombasa na dunia zingine za nchi. Sasa investors wako tayari kuja Narok kujenga industry ili wafanye value additions ya hizo vyakula vyetu, so that we create jobs, tuwe na kazi kwa vijana, tuinue uchumi wa wananchi wetu na tuweze kuona kwamba tumeenda mbele. Kwa hivyo hiyo standard gauge railway is a game changer in Narok County. Is going to change the lives of many people. Reri ĩno ya SGR kuma Nairobi gũthiĩ Naivasha nĩrĩ na gĩcukĩro mwena wa Suswa Narok. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.